Kgaogelo ya morena wa rena Jesu Kriste le lerato la Modimo le go kopana le moya o mokgethwa a di be le lena ka moka. A re ithuteng ka lentswe la Modimo le le kwadilweng mo bukeng ya Jakobo. Jakobo wa ntlha temana ya bosome pedi. Setlhogo sa yona se bala ka tsela ke se re diteko le ditlhaelo. Go sego monna yo itshokelang diteko gonne e tla re a sena go bonwa a fentse diteko a amogela serwalo sa bophelo sa morena se se solofeditseng bona ba ba mo ratang. Ka puo ya Seeng e re, Blessed is the man that endureth temptation, for what he has tried he shall receive the crown of life which the Lord has promised to them that loved him. Amen. Papa ka lebitso le matla la morena Jesu, morena Modimo ka le moswa letsatsi re sa le boleng teng ba hao, hlompho le thoriso a di be ho wena le hodimong lebitsong le letle la Kriste Jesu. Amen. Bakaulong ba ka moreneng lekwalo la Jakobo le re ruta eng? Le re ruta gore go hlonolofetse bao ba kgonang go itshoka. Ke rata ke bolela ka maemo a re leng mo gona matsatsing a ka jeno. Re a bona o ka re simolla go bona lesedi mo thaneleng. Re khona go bona muwane o ntse o re aparetse o apoga le ge o senke o felle. Batho go na le ba bang ba kileng ba latlhela toulo, ba kileng ba latlhelwa ke maphelo a bona e se ka ge go ne go na le bolwetse bo ne bo re aparetse, empa e le ka ge ba ne ba bona teko e ba le mo yona e boima. Ke rata ke re gonne Modimo a ratile lefatshe mo kalo mo ebileng a neelana ka morwa ya halenosi gore mang le mang dumelang go yena a bone bophelo bo sa feleng. Jakobo mo o rata a re gopotsa gore le ge re kopana le dikgwetlho maphelong a rena, le ge re kopana le ditsuatsue maphelong a rena, re gopole gore ga re go buka ya dibuka go na le ditsholofetso tse di fetang 30,000 tseo Modimo a re solofeditseng tsona go bao ba kgonang go itshoka le go bao ba nang le lerato mo go yena. Modimo a ka se re leke gonne o a re rata. Tlhago e tla re leka, maemo a re phelang ga re bona a tla re fa diteko tseo. A nyaka nna le wena ya ka ba Kriste, nna le wena ba kileng ra amogela gore tsela e Kriste a tsamaileng ka yona re tla tsamaya ka yona, nna le wena ba kileng ra ema ka sebete ra bolela gore morwa motho o tlile lefatsheng go re ntsha go tsotlhe tse re ka be re kopana le tsona, ra ema gare go tseo re dumetseng go tsona. Ko bofelong ba letsatsi re tla bona tlholo. Ge re bona tlholo re tla kry-a serwalo seo ka sona Modimo a fang bao ba mo ratang. Bakaulong ba ka moreneng nna le wena re na le ntho ba e bitsang a choice, but Jesu ha tla mo lefatsheng o na sena a choice. O ne a tshwanetse gore ya ka setlhabelo a swele dibitsa ka le wena. Yaanong nna le wena re sentsane re rwaletseng dibi tseo tsa rena, a re di tsie e be yona kgwetlho ya rona, re khubame ka matsogo ka mangole, re bona madi a kile a tswa sefapanong, madi ao a tlhatswa dibi tsa ba Kriste ba ba tlileng pele haka le ka jeno a santsana le teng. A re seke ra tlholwa ke diteko, a re hloleng diteko. In life e tla le diteko letsatsi le letsatsi. If o faila ka jeno, tsoga o ithute ka mo o hlolegileng ka teng maabane o kgone go fenya ka jeno. A re se ineeleng ba Kriste, ko morago ga teko nngwe le nngwe o lebaneng le yona go na le tlholo. Ka mo morago ga tlholo e nngwe le nngwe e o e kry-ang go na le serwalo, a crown. You will be rewarded ge lerato la hao le le mo Modimo a phelang. Modimo o bea pele haka le wena kgetho, o re bona motho ke bea bophelo le lefu, empa ke a o eletsa kgetha bophelo. Bao ba ineelang, bao ba letlang gore teko e ba tlhole, ke bona ba ba tseyang kgetho ya lefu. Bana ba itse moreneng Modimo re mo rapelang yo lerato. O re ge a bua Benjamin Dube a re a se gore go ne go sena sepe seo re ka se rapelang,
a se gore go ne go sena sepe seo re ne re ka se khubamela empa re go lekile ra bona mautlwelo botlhoko a gago ra bona go tshwanna gore tota dithoriso di ka di lebisa go wena re bone boikanyego ba gago modimo wa ka le ka tseno bana ba itshomoreneng ke yo Jakobo wa re ruta gore go hlonolofetse bao ba emang ka sebete go hlonolofetse bao ba itshokelang diteko go hlonolofetse bao ba tla aparang kobo ya bokreste kobo eo e tlhatswitseng ka madi a kwana kobo eo na le letshwao la morwa motho ba ema ka sebete ba hlola gonne ge ba hlotse tuhelo ya bona e teng mo leratong la modimo a phelang modimo a ka se go leke gore mmaba a go leke a seke a go ema nokeng modimo yo ke modimo ya lerato ke yena a tla go matlafatsang gopola ngwana wa itshomoreneng gore yena modimo yo o kile a ira tshepiso ya re gongwe le gongwe mo tsenang ke tla nna le wena ka jeno o tshaba eng re fetile go tse dintsi batsadi ba rona mo malobeng ba fetile go dikholera ba fetile go lepera rona re haufi tlholo ya rona ga e sa tlhole le ko kgole re a bona muwane o ntse o re aparetse wa apoga ke ka moo le ka jeno re nang le tsholofelo eo ya gore re tla hlola COVID-19 a ke itse ngwana itshomoreneng gore wena o lebane le eng a ke itse mathata a gago gore ke eng a itsewe ke wena keletso ya ka ke gore don't give up nkwa kgomo mogala tshwara ka thata e se re utlwa segodi wa kgaoga itshwarelle ka kobo ka moja wa kobo ya morena mosadi o ne a lwala for more than 15 years tumelo ya hae ya mmotsa fela gore ge nka tshwara moja wa kobo ya morena ke mo bophelo ba ka bo tla fetoga mo teng le wena mathata o lebaneng le ona ngwana itshomoreneng ke a go rotloetsa I encourage you. I've been in an accident ka 1979 e ge ke tswang botlhe ne ba itsela gore I'm going to walk a wheelchair. I've been in so many difficulties in my life mara modimo ke mo rapelang o mpontshitse tota gore ge o mo tshepa o mo dumela go tsotlhe o na le lerato mo wena mautlwelo botlhoko a gage ke a mantsi maphelong a rena don't give up sinele ke teko e tlo feta ge e feta go tla nna le lethabo pelong ya gago modimo a go etse ka go loka amen